Ya gani ka meeting balong spang ka ke containment ba ke strategy ila be ya ke jing start jong ki DC jong ki district befer ba ke sim ya ga dunga nuga dry kat kum ke jing ibet ke jong ki hapo lagi jong ka district ya gani ka containment and restriction baro kadang continue ye du menta kadang ya ye du menta tang ba ya kadang decision ke bagian sim dada kilaban ong ba they will allow the permission for the public vehicle or commercial vehicle whatever decision will take will leave it to the wisdom of the deputy commissioners kumagalong mentahi kamda isu ka total lockdown nomor balasya kali ke movement of vehicle lasya ban pli ke dukan lasya ban ya ke brio te kamda isu ka total lockdown henry ka restriction and containment ya kata la pat ha jing start jong ki DC jong ke district befer begin pet ya ke banle ya ke badan kam